Bangadunyiswe uJesu Kristu. Mhlanje ethandwa zami ngifisa ukuba sibukeni Ivangeli likaMateyu isahluko sesibili, Matthew chapter 2 verses 13 kuya ku-23. Kwathi sezihambile izazi, ingilosi yenkosi yabonakala kuJosefa ebuthongweni yathi kuye, vuka uthathe umntwana nonina ubaleke uye eGibhithe, uhlale khona ngize ngikutshele, ngoba kuzakufika uHerode efuna ukubulala umntwana. Yazi kuyavuka kumina ukuba uJosefa noMaria bahleli emkhombeni, uMaria uqeda ukubeletha umntwana, kodwa abazi ukuthi uHerodi usezwile ukuthi uJesu usezelwe. Khona inkonzo uNkulunkulu ayivusayo, khona icebo elihle uNkulunkulu analo alenzayo ngawe empilweni yakho, kodwa ukhona uHerodi osezwile ukuthi umntwana usezelwe. Angwazi lo nyaka yini uNkulunkulu ayicebayo, angazi yini uNkulunkulu ayilungisayo, angazi yini uNkulunkulu akupha yona, kodwa uHerodi useyazi. Athi ocula kahle, athi wenhliziyo yami, athi mawuhlakaniphe, ngoba zikuhaqile izitha zakho, athi linda uthandaze, athi ungayeki ukulwa, athi cela ngey'nsuku zonke. Kukhona uNkulunkulu akuhlelayo, kukhona uNkulunkulu akwenzayo, kukhona uNkulunkulu abusisa ngakho. Athi obhala kahle encwadini engcwele, athi bheka uSathane, athi ufana nengonyama ezulazula emhlabeni efuna ezombamba. Kuyavuka kumina ukuthi uma uJehova esenza okuhle nokuthandekayo, kodwa sikhona isitha esihamba nawe endleleni, esibuka amacebo kaNkulunkulu, esibuka iy'busiso zikaJehova, eyibuka izipho zakhe, abuka ukuphumelela kwakho, ebesethe enhliziyweni yakhe akajabuli. Kwesinye isikhathi asidingi ukuya kude ngale, kwesinye isikhathi esigudle nabo esiswini, kwesinye isikhathi esishade nabo, kwesinye isikhathi esibazalayo, kwesinye isikhathi ozala mina uqobo lwakhe. uJehova enze okuhle, kwesinye isikhathi ofaka ukhololo enzimisa, kwesinye isikhathi ofaka isigqoko aqinisa abantu, akacabanga okuhle ngempilo yakho. Obumthembile ukuthi uyabalekela kuyena maqedana usinde, obumthembile uyagoqa kuyena maqedana kululeke. Yena ophenduke emuva wahlangana nezitha zakho, wabanika icebo lokuqoboshela impilo yakho. Kodwa kunenye inkonzo evukayo kumina, esecebe konke uHerode, esekhulumile nezazi, kodwa khona lengadlangadla, khona lo uNkulunkulu wethu ofika kuJosefa elele
awuboni bafuna ukubulala ingane. Yavuka kumina lenkonzo ukuthi uNkulunkulu kunezimpi asilwela zona thina singakayiboni. uNkulunkulu kunabantu abaxoshayo thina sabathanda ngoba uNkulunkulu yazi they will become the downfall of your life. Khona izinto, khona abantu Jehova azobahlehlisa. Khona izinto uNkulunkulu azozenza zife. Khona imvalo neqapha uJehova azoyivala. Khona imigwaqo uJehova namabridge azokubulala mina njengomuntu bese ngisola. Kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi ukuqhubeka kwami kukufa kumina. Khona enye inkonzo uNkulunkulu ayivusayo engiyithandayo. Timefika uJehova ebesethi vuka. Sithi izulu utshani obulele bathi buvuswa ngomlilo. Kodwa ngiyayithanda inkonzo yokuvuka ngelinye ilanga eshiwo Nehemiya athi masukume sakhe athi hleze sibe lihlazo athi masukume siyithuntuthe ahleze abantu bajabule ngathi. Bengifisa namhlanje ubuyele ekhaya. Khona labantu abayitshela ukuthi baqedile ngawe. Khona labantu abake bahlala baposta ngawe. Khona labantu ababe nemeeting bakutshela ukuthi useless. Khona labantu abakushiyile beyitshela sokuphinda uvuke. Khona labantu abahlanganisa izinto bathatha amagama sekhaya, bathatha ingubo zethu bayoyigqiba, bayoyivalela phansi, bayibopha ngokhiye kwarasta, bagqiba ubugodi bathi awusoze wavuka. Bengifisa ukuthi kubona I'm still standing ngoba umisile ngakini ungilwele ngakwasi. Khona le nkonzo uJehova ayivusayo enhlizweni yami. Athi bawungesukumeni bonke sebeyitshela ukuthi isineke. Bawungesukumeni bonke beyitshela akasophinda sukume. Khona abanye abantu abathi usavela kanjani emehlweni abantu. Khona abanye abantu abathi nesibindi usakwazi ukuze emsebenzini sebeke embaraseka ngaka, sakwazi ukuze emndenini sebekuthukeka ngaka. Khona eminye imndeni eno WhatsApp group ekuthelelwa amagama akho othukwe ngayo yonke inhlamba, wabizela family meeting kwalethwa wonke ama-evidence, but basathuka uma usamile. Bayathuka uma bekubona usondela iy'ngane zakho sesikubukanisile nabantu. Abanye abantu bavala amakhethini, abanye abantu bafuna ukuthutha endaweni, kodwa wena uyasukuma ebesutho kumina athi mkhulu kunosesweni. Kuyavuka kumina namhlanje ukuthi izinto hleze bezizimbi, izinto hleze beyibheda, bese waziwa ukuthi uyaboleka, bese waziwa ukuthi uyanana, bese waziwa ukuthi uyihlupheki. Awukusukume kulonyaka uthi mntaka baba bengize kuwena mesethi hayi basibani bani ngiyalandula anginalutho, uthi angisile ukuzonana. Bengizokutshela ukuthi ngiyabonga ngoba uNkulunkulu sengibuyisele. Kuyavuka mina ikhandwa inkonzo yenziwa uJehova, inkonzo yokuphakamisa. Athi vuka busalala, yayithi intombi ezala intokazi ezala mina, athi ubuthongo, athi ayikho inkomo yobuthongo. Kuyavuka mina ithandwa zami, akusukume. Akusukume sebethe uzohlala, akusukume sebethe uzohluleka, akusukume sebekuhlekile, akusukume sebegqweba umuqa bethi awusoze wadlula. Athi obhala kahle athi sidlule ezintweni, athi ezinzima, athi sidena lana esebevale khona, athi sidabula lana sebeqinisile khona. Bengayeni Jehova, bengayeni kuyena. Athi obhala incwadi yamalaki athi mlingeni uJehova, athi celani bengeboneni ededele ibusiso zakhe. Konse vuka kumina uJesu namhlanje
ngencwadi kaMateyu athi sukuma, athi sukuma, khona inkonzo ebalulekile, athi uthatha unina, athi uthatha umntwana. Kuvuka kumina ivangeli kaMark chapter 5, athi uJairus mebaleke enkosini, athi Nkosi, athi umntanami uyagula. Athi uJesu mesasendleleni aqhamuka owesifazane onomopho, kodwa uJairus athi ngizolinda. Ngoba kwesinye isikhathi ikhonzonzi izokuthanda uThixo kunezinto esikade sikhuluma ngazo. Kubuke ngathi uNkulunkulu delayed. Kubuke ngathi uNkulunkulu akezwa. Kubuke ngathi uNkulunkulu akanendaba. Kubuke ngathi uNkulunkulu unaka abanye. Kanti uthi uJehova ulinde Jairus. Awulinde. Abephendwa kowesifazane athi how many years? Athi 12 years. Athi uJesu how many years? Athi 12 years. Athi ingane yakhe ineminyaka emingaki? Athi 12. Athi solonke ingane iphila lona ube nomopho. Anizwa lento. Solonke singane iphila lona ube nomopho. WaJairus ngizokwenza isimangaliso la engothi ngifike emzini wakho sesiphelelisiwe. Khona inkonzo uJehova azoyenza kumngani wakho awungavuka umona, ngoba mawuhlala uqoqa ubufakazi uzofika ekhaya sekuphelelisiwe. Ngimthanda uJesu. Umefika umntaka Maria egcwele kakhwaza enomsindo, athi umntaka Maria abafunani labantu thoba zokhala abakhalela nizothi ufileni umntwana. Khona abanye abantu abahleli belinda ukubukwa kwakho, khona abanye abantu abafuna indaba ezimbi, khona abanye abantu phasile lusibani bantu abakazi bakike nemali ukuthi ahambe ofunda. Noma sephasile ngiyabamnika imali hamba oregister, noma sephasile hamba osebenza, noma sephasile hamba oqala. Nibuzani ngoba ngene ngisize ngalutho. Khona abanye abantu hayi khuleka ntombazane mengaphasanga uyophasa ngelinye ilanga sendluleni phela le ngane yabo kade itshela ayisanga. Khona abanye abantu abalinda ukuhluleka kwakho. Khona abanye abantu ekuzoqala indaba kuthiwa nike nezwani ngosibanani, hayi ngizwile mina ngiyazi vele kuyabheda. Bengaxoxa ukuhluleka kwakhe kodwa bengixoxa ukuphakamisa kwakhe ephakanyiswa uNkulunkulu. Khona inkonzo yenziwa uNkulunkulu. Uthi awuthatha unina, awuthatha umntwana. So njalo uJairus uthi uphi unkosikazi? Sishiya bonke la. Thatha unkosikazi. Iphi ingane egulayo? Athi sekameleni. Athi bashiye umntwanami. Athi bashiya ngibadingi. Ebese uJesu ehamba. Yazi uNkulunkulu bese kubusisa. Khona abantu azothi bashiye. Khona abantu azothi hayi bawusale. Hayi Nkosi umngani wami eminyaka. Athi uJesu kube bewazi ukwaziwa yimina ngaba umbizi ngomngane. Hayi Nkosi lona ngangikhula naye, athi kube bewazi akhuluma ngakho ngaba ukhuluma lokho. Hayi Nkosi ngakhula naye eswini ukuba ubuwazi ingane zakho ibulawo bani ngaba ukusho lokho. Khona inkonzo yenziwa uNkulunkulu. Athatha unkosikazi, athi asambe sekuntwana. Hani befika entombazaneni, athi Talitha khumi, athi sukuma, athi nansi inkinga, athi uhlalelele. Khona inkonzo kumele siyekuyona emakhaya. Awubashiya abanye, awubashiya abaziyo, omama abakhulekayo, omama abakhulekayo, iy'ntombi zomkhuleko. Hambe Nkosi, uthi Nkosi nakhe ngibheke wena. Khona izwe ngilithanda sengiyafana. Uthi uJesu baleke eGibhithe. Angithusa lento. Thina umntaka Maria metha ngibalekele eGibhithe. Bantwana baka-Israyeli bayalazi iGibhithe. Bahlala khona bahluleka. Hayi anizwa le ndaba. Obabamkhulu bahlukumezeka lapha. Ogogo bafa lapha. Wayiphotha ngibuyele khona. Kodwa ezinye izinto ezibalimazile abanye kodwa kuwena zizoba uphila. Kodwa ezinye izinto ebesikuhlukumeza kodwa musuhamba noJesu